Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kita khot jong ka Hinyo-Trap Integrated Territorial Organization, Southwest Khasi Hills District. Hapok ka alam jong Presiden uba Polios Ternyang Lemba Usketri uba H. Marshall Ramsit. Hakakat khandai terik kulalengkot araja apulai kila lek jurek beka hospital shispa jing thia. Kabadan hamau kerwat Southwest Khasi Hills District. Kabadang suppliation hagini ki benai baladep. Hakajing her jurep jong kaseng lalap basibun gijing duna hapok kini ke hospital kum kitiar kitar kibadai ban penan kam. Bat nalor kata kaseng kalalap ru bawatang gi jakasa jong ki doktor ki nurse bat kinong treru kimpat dan setia. Hakabayadai bat kani kaseng kalaberngam bagan nangyay bud dien shushu halor kani ke kam. Kenang bagani ke jakai ai jing sumar kan long shisha ke jing mento yakipat ba babuan balang. Iwan le inspection hang ni ngidang labun sibun ki jing duna. Nadu ki kuatar ki jakasa ki staff ki nos ki doktor don sibun ki jing duna. Ti nang ni syakmat kum kaseng hito kakwa ban budin nang ni syakmat ki jing non kam jongkani ka 100 bedet. Nakaling jungi ka seng itu Southwest Khasi Hills District mentagasgi nilawan ban inspection ikani ka sipajing thia di katkum kebangi lap hangne kalong ba sibun kijing duna hakaba lap sedang ban terikam ikani ka sipajing thia hoi kadai kajing kerku kajing snow yo jing mentoy na kalyang ngi ki pa jong Southwest Khasi Hills henrei kata kajing kermen jungi ba ngin yo jing mentoy na ka sipajing thia nda kila sedang nilap mata sibun kijing duna tena kaliang jungi kum kaseng ki kumbang ilaya sedang nadu basdang mentang inang yai budin nang nesmat bangin pelong ya kene kajing don kam ka sipajing thia kan ya kat kum ka jing trekam.